Baje ku uyu muhanzi Yampano ni muntu ki? Uyu muhanzi ukomeje kugaragara kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, agaragara mu mavideo y'urukozasoni. Waba wibaza icyateye uyu muhanzi Yampano kuba yakifata aya mavideo ari kumwe n'umugore we aherutse gutangaza ko basigaye babana. Menya byinshi byimbitse ndetse no ku mwanzuro Yampano ashobora kuba yarafashe agahitamo gushyira amafoto ndetse n'amavideo y'ubwambure bwiwe ndetse n'umugore we, akaba yayashyira ku mbuga nkoranyambaga za mu Rwanda, akaba yabaye iciro ry'imigani kuri social media. Benshi cyane bakaba batangajwe no kubona umuhanzi w'icyitegererezo wari uri kuzamuka abantu bose bizeraga, yaba umusaza, yaba umubyeyi usanzwe w'umumama ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Icyizere bahaga Yampano n'uburyo bamukundaga, benshi cyane byatinze kwiyakira ku bwambure bw'aba bombi. Menya byinshi cyane bitandukanye, mwibutsa gukora subscribe kuri Dr Singa TV kugira ngo ujye ubona updates z'ibiganiro byacu dora twa uploading. Kora subscribe ukore kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro bigiye bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu muhanzi Yampano amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Uworizagwira Floriye. Ubundi Uworizagwira Floriye ni muntu ki? Yakuze ati? Ese gute yisanze ari umuhanzi? Ese byagenze gute kugira ngo yisange ari i Kigali? Yewe kugeza uyu munsi byagenze gute kugira ngo abe yafata umwanzuro wo gushyira hanze ubwambure bwiwe kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda? Kenshi cyane twagiye tubona ibintu nk'ibi ngibi hano mu Rwanda, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nubwo twagiye tubibona ntibyigeze bitangaza cyangwa se ngo bigaragare nk'aho ari ibintu birimo urujijo. None uyu munsi, uyu munota, Yampano abantu batangiye kumugiraho urujijo kubw'amavideo yiwe akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga za mu gihugu cy'u Rwanda, yaba Instagram, TikTok ndetse na Twitter. Abantu benshi cyane batagira ingano bakomeje kumwibasira bibaza icyaba cyabimuteye cyangwa se nimba ari content yazanye. Gusa siko biri. Menya byinshi byimbitse kw'iyi nkuru. Tariki 9 z'ukwa 11 nibwo uyu muhanzi Uworizagwira Floriye tuzi nka Yampano wa Boy wagaragaye muri aya mavideo yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga za mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa abantu benshi cyane bakaba byabateye urujijo nimba yabarwaye mu mutwe cyangwa se ari ibintu yakoze yabipanze. Bamwe mu bantu bagiye bafite izina hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'abanyamakuru ndetse n'abahanzi bamwugarije bakomeje gupostinga ku mbuga nkoranyambaga batangaza yuko uyu muhanzi Uworizagwira Floriye ibintu yakoze ari amakosa. Nyamara nubwo ari amakosa ye, kenshi cyane abantu bakomeje kugaragaza banditse bavuga ko Yampano ashobora kuba yatawe muri yombi, gusa ari amakuru y'ibihuhu. Benshi cyane bagiye batangaza bavuga ko uyu muhanzi Uworizagwira Floriye aho kugira ngo bamufunge yakaba yabanza guca kwa muganga ngo babanze babe bamupima barebe nimba nta kibazo afite, kuko uko abantu bamuzi n'ibyo yakoze ntaho bihuriye, cyane ko benshi cyane batangiye kuvuga ko Yampano ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Ubundi Yampano ni umwana wakuze ahasoringa, ni umwana usa nkaho yakuze yihigira cyangwa se ashakisha nk'uko abandi bashakisha, gusa akaba ari umuntu utajya uva ku izima, ari umuntu ukora ikintu akunda ndetse kandi akakibyaza umusaruro. Yampano ni umuntu ugira umutima ukomeye cyane, ni umuntu utajya ukunda kuvuga, ariko abamuzi iyo agiye kuvuga avugira rimwe, kandi n'ibyo avuze bikaba aba ari ibintu biba bifite imbaraga. Byinshi cyane byagiye bitangaza abantu. Amwe mu magambo Yampano yagiye avugira mu biganiro yagiye akora kuri YouTube, cyane nko kwa Murindahabi, ngira ngo mu butumwa bugufi Yampano yacishije kuri Instagram yiwe atangaza, ngira ngo mwarabubonye. Ikindi kandi abantu bakoresha social media za mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kwibaza yuko uyu muhanzi ubwo yaraherutse gufungurwa, ngira ngo story y'ubuzima bwiwe mwagiye muyumva. Abantu bibaza yuko nimba Uworizagwira Floriye yaba agiye gusubira muri gereza kubera amakosa yakoze, agize icyaha. Gusa abantu benshi cyane ntibigeze babitindaho kuko babibonye nk'ibintu bisanzwe biba muri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo bakabibaza ese ni ukubera iki iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye aba influencer cyangwa se abantu bakoresha social media nyarwanda bagiye bandika amazina nabo bibajijweho gute ibintu nk'ibi ngibi bagatangira gutaginga RIB, cyane ko abantu bakomeje gucika ururondogoro
bavuga ko kuva aho RIB yinjiriye mu bintu bya entertainment mu gihugu cy'u Rwanda aribwo entertainment yaje gusubira inyuma kubw'ibikorwa bibi byakomeje kugaragara muri social media nyarwanda. Nk'uko mbere byahoze umuntu yagiraga icyo kuvuga akaza ku mbuga nkoranyambaga, yaba yagiye mu biganiro cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye, akaba yakicara akavuga kuko yabaga afite icyo kuvuga. Gusa ku rundi ruhande mugasanga hari aho byagiye bifata bikabyazwamo ibyaha, ari nacyo kintu cyatumye RIB yinjira mu bintu bya entertainment kugira ngo babe babishyira ku murongo. Buri wese uje mu itangazamakuru cyangwa se mu biganiro bigiye bitandukanye abe bafite umurongo agenderaho, yaba afite ibyo avuga, ibyo akora ndetse n'ibyo atangaza bibe bifite umurongo. Cyane ko hari abantu bagiye bibaza ndetse bakanakumbura n'iminsi ya kera, kubona entertainment yo mu Rwanda ya kera atari y'ubu. Byinshi bigiye bitandukanye byagiye biranga kino cyumweru. Yamano yibasiye icyumweru cyose ibinyamakuru, aba influencer ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, cyane n'abafana biwe bari kugenda bapostinga amavideo yiwe ndetse n'amafoto yifashe, akifata n'ubwambure bwe. Benshi cyane bakaba ibi bintu babigize icyaha. Byinshi cyane bigiye bitandukanye k'uyu musore wabaye umugabo, ni nyuma y'uko hari abigana kwandika inkuru nk'iz'igihe baje gukuretinga inkuru bavuga y'uko Yamano ashobora kuba yatawe muri yombi. Gusa siko biri, mu kubikora benshi cyane bari kubigiramo uruhare, ari abamusebya, abamwanga nk'uko yabivuze bashaka kumuzimya. Gusa Yamano akaba akunda kuvuga, ndetse ngo hari ijambo ajya akunda kuvuga ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye rikunda kumwubaka, rivuga ko ubundi mu gihe ukiri ku isi ufite amaboko, ufite amaguru, ubyuka bikemera, wavuga bikagenda, nta mpamvu yo gucika intege mu byo ukora, ndetse kandi nta mwanya wo gutegera amatwi abakwanga, ahubwo icyo ugomba gukora nk'icyakuzanye ku isi ari ugukora, ugakora cyane. Muri make nta mwanya ajya agira gupfusha ubusa. Ari nacyo kintu cyatumye yandika kuri Twitter atangaza yuko n'ahari aho yicaye ari amahoro. Umunyamakuru Scovi yaje kumwandikira amubwira yuko bitewe n'ibyo ari kubona atakabaye yabonye n'imbaraga zo kwandika. Mu magambo makeya Uworizagura Florian yaje gutangaza, yavuze ko byibuze nubwo abitangaje mwabibonye, aranabashimira, ababwira ko aho yicaye amahoro, nta kibazo n'iki na kimwe afite. Benshi bakaba bibaza nimba ibi bintu yabikoze abishaka cyangwa se yabikoze abikunze, bikaba byateje urujijo, harimo n'amayobera menshi cyane agiye atandukanye. Gusa abahanga mu bya sinema bakaba benshi cyane bari kuvuga yuko iriya ari AI intelligence mu gutunganya amafoto ndetse n'amashusho, akaba ariyo Uworizagura Florian ashobora kuba yifashishije kugira ngo acreatinge iriya video. Gusa kwa kutita ku bintu, abantu benshi cyane bakaba bakomeje gucika ururondogoro, kutareba neza ngo basobanukirwe. Benshi bemeje yuko ari amavideo ari ayanyayo, abandi bavuga ko ari amavideo yaza kuba ari ayanyayo, RIB ishobora kuba yabyinjiyemo ndetse ikanatangaza yuko Uworizagura Florian ashobora kuba yatawe muri yombi nk'uko isanzwe ifata ibindi byamamare. Gusa muri ibyo byose nta na kimwe kigeze gitangazwa, kandi ikindi Yamano araho cyari gukora akazi kiwe nk'uko bisanzwe, cyane ko imanzi yakunze kuvuga agaragara, avuga ko arebye ibyo yaciyemo, ibyo yakoze, ibyamuvuzweho, ibi ngibi atari ibintu byakabaye byamukura umutima cyangwa se ngo ahangayike. Atangaza ko ibyo yabonye ari byo byinshi cyane kuruta ibi ngibi, kandi Yamano akaba yarakuze yifuza, afite inyota yo kuba umuhanzi ndetse w'icyamamare kiri ku rwego rwo hejuru, akaba atababazwa no kuba abantu bari kumuvugaho, kandi mu by'ukuri yarakuze afite inyota yo kuba umuntu ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yifuzaga kuzabona buri wese ari kugenda amuvugaho ndetse anamupostinga. Bidahagije byaje gukunda, byaje kwemera aba umusitari mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mwagiye mubibona mu bitaramo yagiye akora bigiye bitandukanye. Njyewe ndacyari Dr Senga TV nk'ibisanzwe. Kora subscribe, like, share and comment kugira ngo n'undi wese ajya abasha kuba yabona bino biganiro byacu dora twaploading. Waba duhuriye kuri Instagram, TikTok ndetse na Facebook, kora follow cyase ukore subscribe kuri ndetse no kukazugira.